Kenapa hari raya Nyepi itu tidak dos? Karena hari raya Nyepi adalah hari raya suci umat Bali. Swastiastu Pak Jero. Wih, santai kaki di sekepat yuk. Swastiastu, nge, swastiastu, dot, swastiastu. Wih, Pak Jero, niki Pak Jero, dia kan nakenangan nih IBB nih ke Pak Jero kan ngulumin mobil tiangi ngabu Banten nih gitu. Jangan kenang, sawere ben mani, bajang-bajangnya STT ini nak ngabu-gogo nih ke margani. Kenten nih ke Pak Jero, dia nyari yang luodang apa payu kali mobil tiangnya Pak Jero. Blondangan nih, kenten nih ke. Wih, hadi jero-jero dogenan nih. Biasang deh dengan orang jero-jero nyanan pasti ngeliatin galak gitu. Semua Pak Jero. Kenten nih keman mapan Pak Jero tinggalin menjenggot, ragani mepusungan rambutnya kan. Nah istilahnya nah menghormati lah. Kenten nih ke Pak Jero. Komang itu apa nih kerawahannya main ya di jauh bayi jauh tumben di nada ini tuh kerawahannya main. Ini Pak Jero kan ibi kan anak Pak Jero ini mereka kumat tiangi. Orang Pak Jero ini nyewa mobil lakar Pak Jero itu lakar mencaru di pas Nyepini. Enten kan yang luodang nih ke apa benani jadi mau mencaru Pak Jero. Payu mang dedet payu jagi mencaru denjang. Dia sampun ngolumin jero nih ke ranen denjang jagi rauh ragana mriki. Mungkin ditiang kan sareng komang menten punapi nih ke baliani ini kolom ini ke perlu nih ke jemput nih ke napi ragana ngabul sepeda motor gitu. Kenten Pak Jero nah beli tiang kan ngabe Banten ini ke mobilnya yang urusan mangkuna nih maile hang ben mani dan urusan ya tiang kan nak sewane mobilnya Matang Banten pecaruan ring umah beli nih kenten dan tiang urusan gini mangkune. Swastiastu, nge, swastiastu, dot, swastiastu. Wih, Pak Jero. Pange Jero. Nih, kok sepi nih King ya? Biasanya iki kita acara Banten niku kok ada? Biasanya kan rame Banten ada ngati. Nah, lu kan ben mani nih ke Pak Jero. Kan ben mani nih ke mecaru sekitar. Dia cara benjang Pak Jero ada yang cari. Yang mobilnya nih ke ben mani nih ke sewa. Nih Pak Jero sing ke ben mani. Sing kepupungan Pak Jero nih kini. Tentang kepupungan itu. Para bangun aja gitu. Yang gini Bu, anak kanyam itu ngelana. Terusan gini toh, mau main kumairan dia. Ben mani sih nih kini. Benjang, ada benjang belum dewasa nih ke warga yang pecaruan. Mungkin yang persiapan yang itu nih ke. Ngalang-ngalang kan kalau ada acara. Iya, man kenten tanggal temen Pak Jero nah lali sekedar melali pun beri ini kini Pak Jero nih ampun dengan janji lagi niki Pak Jero langsung ngadol niki apa namanya jimat ini langsung ngadol nih ke sarang tiang nih ke becik cara mata neo nih ke niki beraturan Kena ada nak numbas jangan ngadol kita mau benjang jadi marga pecaruan gitu. Perainan benjang marga ngogo pengerupakan Nyepi ini ke makin Pak Jero rauh makin meriki punapi yang dia makin ten napi kopi konde di tiang masa dia makin kangeang demun Pak Jero nih jangan bercuriga yang soalnya kain ben mani nikit yang pasti sibuk saja uling jam 4 lemang yang sibuk terus acara uling 4 lemang nih terus sampai jam mungkin 1 hari full sampai malam nih kan kemungkinan yang nih apa tadi mangkinin acaranya nih gini yang makin jalan ada Pak Jero kurang mendingin ada yang lewat jadi itu marga ngogo itu diulah kali nih ke sami benjang jadi marga yang makin ke gini nih ke gini dan masalah dewasa gimana itu udah lupa tadi sini ngerti niki ngerti iya nah dari ubah gunapi ragu deh makin masalah itu penjinah yang yang nak marga yang dewasa mang becik makin angin mencaru di pekarangan tiangnya pang becik mempidanan yang benten itu ada kalem diki panang udah ngaduk tadi nangem linggar kita di marga yang dewasa sandi becik kan
encang masalah jina ampura dumun Pak Jero. Iki Pak Jero nggih, Pak Jero nggak di bani ke ngubah dewasa gitu. Yang dewasa sampun becik membagi kan harus ke margi makin benjang biasanya benjang makin margiang dikit yang dan makin kunapi Pak Jero nih Pak Jero mantan yang dan anu ampun sanggup nonton yang makin margiang nak burung niki Banten burung enten raun niki. Ini ke Pak Jero, adi bani Pak Jero mana yang ngubah dewasa di pipis, memang dewasaan itu memang gumatat gumbit cara modelnya gamang gitu, memangnya dari bang pipis Pak Jero, adi bani Pak Jero jog pantas saya ben mani naki ngelagai jog jani Pak Jero naga pailan nah memang gamang gumatat gumitit itu dari bang pipis Pak Jero. Mang, dan masalah gumatat gumitit tuh, nah sampun semotonan ya dia. Enten. Sampunang sang saya masalah tuh yang depannya gumatat gumitit. Cara jani kan Lea enten barak ki. Lihat baraki ngoyong di bungkung baraki gitu nih. Yang lihat berumbun ki. Oke kiri kanan niki ampun gumatat gumitit ini niki. Masode Pak Jero. Kini menurut yang lebih sih ngerti yuk. Yang lihat berumbun tuh cara kengken modelnya ini ke Pak Jero. Mang, dan masalah gumatat gumitit berumbun ada nih. Biasanya kan ada lihat aneh mecila, melepen. Nggih cara jani kan gigi kawat ya. Nggih jelema mau kawat. Lihat masih bisa ya. Sehat-sehat modelnya. Nih, di warna berumbun ini kita tempatnya kita. Wih, sakti gati. Ternyata dadi nih Pak Jero. Yen modelnya yen mecarun itu karena merangkap dikit roh. Wih, kiri kanan nih. berangkap Ini dong. aneh lihat Magamelan yang kewakan di kiri. Aman lihat bare lihat jelek di kiri tongosnya kita. Yen lihat baik di kanan tongosnya kita. Nggih, marah. Wih, Kiri kanan mabih. Makanya sampunang sang saya masalah itu nggih. Kita nyedang ubah nih soalnya mata gumitit ampun iki. Nggih, kiana Dia magamelan nanti kewang misal gumitit. Nggih. Nggih. Berarti sakti Pak Jero niki nggih. Tanya kenten. Men kenten di hari raya Nyepi nyidang ubah niki Pak Jero. Oh, dan yang bani masalah angkuhan raya. Soalnya hari raya Nyepi ke umat beragama Hindu nih. Dan bani dia. Masalah umat gumitit, ini kayak nih kenten nih ke beli. Yen hari raya Nyepi, yen rubah ken Pak Jero itu patut nih ke tendados nih ke rubah kenten. Kenapa hari raya Nyepi itu tendados? Karena hari raya Nyepi adalah hari raya suci umat Bali. Sudah diakui oleh negara. Contohnya leme tamu di Bali ngoyong tuh ikut juga merayakan hari raya suci Nyepi nih ke, karena cuma di Bali nyidang sepi gumine cuma 1 hari dong. Di luar negeri kan ada nyidang sekitar Pak Jero. Iya, kenten. Kenten Pak Jero nggih. Kenten nih ke. Karena macam-macam sama hari raya seperti Hari raya Nyepi, gitu nggih. dia macam-macam Pak Jero. Nah, Nggih, kenten kita makin serang Pak Jero nonton kena temenin api jangan blok niki. Terus yang tiang niki. Pak D, belang bungkung lalu. Kenapa hari raya Nyepi itu jatuh di bulan Maret? Kenapa? Apa sebabnya? Iya, tiang temenin Pak Jero makin Pak Jero nyelasang makin. Adi tiang tenuning mas ya, aduh. Oh Pak Jero tenung ning. Dan nih ke adi rumput nih kasane ini. Nah tiang yang menurut di buku, Nggih, kenapa hari raya Nyepi itu lahirnya di bulan Maret? nggih kenapa nih ke? Yang di bulan Februari lahir Nyepinin tuh Valentine adanya kenten Kan pas ya rasanya. pas sih ke kenten Makin tiang ngerti ampun niki ampun ngerti. Ngerti. Ngerti Ya untung ngerti tiang kan dan ngerti. kenapa Pak Jero ini Oh, itu nih Pak Jero ini nanti terus cari anak. adi sepi lah kan nih Tapi perlu enten Pak Ayo, Jero. Tapi enten niki. Ada Asalnya ini ada uang nih. Tapi nih bara niki yang ke ampun kan nggih. Ke itu nih Pak Jero ini niki. Enten nabi beda. Mungkin iring-iringan Pak Jero ini makin
jadi nas beda makin ampura Mungkin yang sebut ampura atas cuma atas ini apa sini yang niki yang aduh ampura niki ampun asane. Kayaknya nih ke, yang wetan ada biu nih ke jagain, kayaknya nak iring-iringannya nak. Pokoknya sudah kanggo iring-iringane niki. Caleb nih ke iring-iringannya nih ke. aduh ampura nih ampura kamu yang udah makan aja nutur deh nih dan makan kayak nang kopi mungkin iring-iringan Pak Jero nih niki nake wedang Niki yang aduh. niki tangyang ngasikin Pak Jero kayaknya. Kang yang ngasikin wedang niki nih lianan dan menten belum siap yang dumun. Niki cocok asal niki Ada Pak Jero nih bisa ada raut niki. Ada raut yang konen siap napi-napi, nah renane benjang bajagi ngemargiang makin kecapan makin dia. Mungkin Kang yang kemarin niki. Ya nasane niki. Mungkin niki ngerana niki. Kentan nih ke Pak beli berarti di nane ben mani ini payu ragane ngale mobil ke Banten apa jani nih ke jalanannya carone nih ke wenten ngabu tirtu ragane. Nggih. Apa jani apa mani niki? kan benjang renane benjang ampunan di memargi dewasa nih sanjit terus langsung ke margiang pokok kan itu pecaruan sana becik nih ke. Pengen makin yang dan kados ke ngubah-ngubah nih ke dewasa ke. Nggih. Nah dia sebenarnya takut masih ngubah enten. Apa tiang soalnya kadang persiapan itu kan yang kencang enten nggih. Niki Pak Komang niki Komang gitu. Uning niki masih niki kan uning masih kan Uning gitu ya. dan dados niki margiang niki adanya dewasa ubah-ubah gitu nah. Nggih. Kentan nih ke satuannya pas kadang ngalah hantur. Kini Pak Jero. Yang di nane mana kan pasti kan mereka yo. Lengis mobil canggih telan nih ke. Sampai itu kurang canggih berampunan yang lintumi cuma yang nunas kini jina lu dimun persekot oh kentan nih ke nggih kentan jadi yang jadi kan yang jinah nih kentan nih ke oh niki kemang dilihat nih niki benten sesari jinah 700 makin ini niki persekot mun niki Sampunang nih kaunya dia bang. Yang cuma masih pinannya bang. oh kentan oh padahal nih ke Pak Jero lagi malu nih ke sesari Cepatnya kenten oh bagi iya mau kita bagi niki Pak Jero ini 100 mun niki nggak sampai langsung yang lagi nyewa mobil niki Pak Komang Pedute niki saya benjang kenten. ini benjang ke kiri benjang masih perjalanan tiang senjo masih persiapan. benjang itu Pak Jero Nggih. ya suksema Jero nggih susemu Makanya tiang pamit nggih. nggih Soalnya pang gimana wenten acara nggih benjang yang nyidang bereside pang semeng mriki nyepang ten hujan di oh nggih Yang usahakan yang pasti nih Nggih. usahakan Nggih. niki ampun wedangin niki sampuna Kan kali bungkung nih ke tiang ada bungkung masih kan niki tiang tari sibuk niki benjangan Nggih kita hubungin tiang nggih. nggih Bungkung masalah bungkung mbak nih. Oke paice Nggih. Mat nih. dah yang masalah pipis jagonya aku sakti mangku nih jago sakti dan cari berani galungan makanya pani liwat tubin bakal tuturang pokoknya aku tukang mobil dari tegel main tukang apa Banten makanya kini rasanya